Ibizo lesibongo? Ibizo lami nguThando Gwinji. Awumele iphi inhlanganiso? Ngimele inhlanganiso okuthiwa Youth for Innovation Trust. Lingasitshela ukuthi namhla belihlangene lihlafunani njengabasakhulayo? Lamhla besihlangene sihlafuna udaba lwe-African Union European Union Summit ezaba khona ngoNovember. Sikhanyela ukuthi thina njengama-youth angapha koBulawayo yiziphi izinto esifuna zikhulunywe kule summit njengoba i-summit lonyaka ikhanyele ama-youth. Yikuyini elikuvumeleneyo njengabasakhulayo? Sivumelene ukuthi thina njengabakhulayo kumele sikhweze ilizwi lethu, sizwakale njalo sibe yithi majority abakhona ku summit le, and ama development partners lanxa esenza i-partnership yabo basifake thina sibe phambili. Yiziphi inkinga ezibhekane labasakhulayo lapha eZimbabwe? Inkinga ezibhekane labakhulayo eZimbabwe ziningi kakhulu, kodwa ebesizikhanyele kakhulu lamuhla sikhanyela under ama-theme awe summit yona leyo ethe ukuba mqoka indaba ye-political inclusion, ukuthi ontanga bangani bayasilela kundaba ze-politics, even labo ntanga abaku-media intatheli ezindaba bahlukuluzwa kakhulu okuvele ku-affecta i-political inclusion yakhona. Saphinda sakhangela le ndaba yokuthi sijombile, sikhangela i-economy yethu kakhulu lokuthi singayenzani njengabontanga ukuthi sizame ukuba ngcono. Okwalamhla khona besingakhangelanga kakhulu inkinga, kodwa besikhanyelela ama-solution ukuthi sikhuluma sithi sifuna uncedo lapha lalapha sikhuluma into ezihambayo. Kuma-summit adluleyo yikuyini laphuma lakho? Kuma-summit adluleyo ngizakhangela kakhulu kule